tamu undangan yang kami muliakan, untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sekaligus dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Tengku Mahdir. Iya, kepada Tengku Mahdir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
الجنة من مارج من نار صدق الله العظيم. Untuk memberkati acara ini, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma sallim wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta rajun anna wa khtim bi salihati a'malana wa tawaffana muslimina wa alhiqna minas salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma 'afurun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa awwalidina wa an jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih buat Tengku Mahathir yang sudah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga acara malam ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala